Borjuli klengbe arong arat kisung alamo. Hemrid asupia pancholang rempon deta cicak dun prong. Langmili ahawar kaiso ang bong kecharwo dun ahut kiti kejang dun ahem asor non anta sorkar pen compensation longpon pelang pusining duk cipipon. Jun teron borsali teron lapen wopong teron arat atum langka reajok kisung ning rijo. Dhentakhat KSA head branch office mate sahem ki kimponji aphan nujok epon. Department of Health and Family Welfare Assam Minister Kasep Mahanta Diphu Medical College and Hospital Nakahumri. Manja pendilai adak rong plimplam along bike pen tata mobile at truck achetong ajok inuda prandam nanglo. Rukmini Medical Hall Pharmacy ahem pukunaram kunwar pen perangkia mai phasi lamklar kachipipon. Dehurilem salong ration card along amen ke doa teng pen sang long pon pedet pu ajok rada tum huri sai pen akoy pipon. Koilamati wopong asar arong amikar karlitang daikrum be arong kachevoy. Kardom pini Adap Abirta thanbang phinili merina hansepi non arju ikha birtang ton pen. So Chengthenta MAC constituency ke parlo Borjuli klengbe arong asor kilu ke thek thela pen kachini donde ajok ke chia so atum kachong thui ke moipon patumi hula bangso hawar pherang ke atum ke humri dam ho thek dam long la pen chini dam long kisung ke boy alamo labang song bongdo Rubin theory atani kan phokep anbak akeng sang aron re pen chiri pharohini along le chirai pon rong asor aphan kachong thui pon thek thelu wok po amat ka cholang rem pon la pen thang ta chuwi thek thek po amat rong asor atum aphan ke palu pa ke vai kipang cheng pon alamo ke dam tang suri hini ra krepli aning kan Robin theory pa bang ku Borjuli ahawar klengbe arong asar la pen rong arat atum aphan bai ponsi sa abagan chiri pharohini adi hi choklem pon lang pusi parlo pon lo la pen rong asor atum pusita mi kilu thang ta choklem pon asai ka ve mo apor lo te masavet sita mi cholong pon popu ka matha pen jok kroi dun ri lo voi phi sita mi pini thek pon long Robin theory pa bang phuke palu pon rong arat atum aphan ke palu pon thanga leke long pon sita mi thak pon pede si hapadu ke ni long le sai di pusi panung pon thuku non klang pon thula bangso hawar arat atum ke do ke thaki sung amena hemrit anong an sita mi anut ka prek sini long le puthu thi la pen to thula Robin theory pa bang pu inut karbi bia phan cholang rem pon de se adamasar dia phan bai pon bon sita mi pinia ni anta adamasar se det si adamasar dia phan si loti cholang ding lo puthot patumi Vosik Niphai krepli arani arju pon thulong mati chini pon thulong la bangso samia phan chong thui pon si pamo mate tite kang ro sonsi mandet lo angton pen langdam lo te Borjuli ahawar klengbe arong kilu pen ajok kisung thekti lasi puthot hula bangso ahawar arada tum Karbi Anglong autonomous council ke chari ke theki dinga tuma phan era vek thapusi chuning ri pedopon lapen Karbi Anglong arlo hamphanga song do ok komat lapen ko so hamphanga song sila bangso arong aphan kisung alamo pajok ponji mat lake mo apor si thekpon longpo kan hini ka Bureau Reports 365 News India te non litum chithanda nanglo chithana ko lo nangli phan mane akeng no pini ne son ta nangli phan ang claim mane pine klum hala so ro da hud bang he ke peri nampak tu pi jat lo peri pati long ke ni ke chen nam pu jalong ke la so peri chen dam long ke so long ke nang chak ta ende pu jal le oi hanju api bang de la bang pumating ke khang dun malason arjudun pote enpo hem takim pungke kiso le kroi kris tami alu chitore pula sonang chak tabro ini liga puta thek de long khel ke duri thek de ni liga Diphua hi thi pen kilometer pholang mili asor dihu isi khei so ang bong ke charbo ahut apran ki tamat te ki thi ke jang ahem asor atum sarkar pen compensation long dun delang pusi patumi Vosik Niphai krepli arani lang mili ahawar arat non ki domi arong pen ase phirang kya thing no nang chipidun rong asor jongpon ki dam tang Karbi Anglong autonomous council CEM ating khei so ang bong ke charbo ahut ki thi ke jang ahem asor atum aphan tangkara ponji ke chichak ating labang so ahawar arat atum piniarani anta tangka kerap long pon pelang pusi nang chithandun rinti lang mili arat ningje pon rinti hula bangso khai so kachar bo ahut akhia dat hemrit pusita mina hok dun laplo lapen non rong kimi ke do bom along take ba prang dun thek theder ajok mekri meglang pensi do nang bom loputa nang chethan dun lasi puthot hula bangso khai so kachar bo ahut ki thike jang dun ahema sora to maphan Karbi Anglong autonomous council CEM tuliram rong hang kachichak alam ateng pen papleng pon vek tha pusilang mili ahawar arat Karbi Anglong autonomous council CEM tuliram rong hang aphan chuning ri pedopol
Dipupen onward milik 365 News India. Nili men horen teron nili lang miliarat lo wan kedam tang dak lang mili long tame di masalah ben karbi at arona hut kici duna tungaphan sar CM tuliram long hang kaniyat ning lonte mane laki kisung we atom phan suri lak pho pia lo busi pusamen itu ladak lang miliarat tumamang ke kisung ye phowek tum suri phogen rot lak pho non dalong le lang pakai hok perlam lo lapente non pini dak lang miliarat kisung ye podun ana tum dame dak kadu itu madu erjo pasi alang tum phan ahok perlam lang tu adu tame labang ka ahok per lo lak pho bangen tum dak lang miliarat tum kisung ye phowek atum mange long le lang lasi labang so lama putha kuan ardi pima CM sar lasi prap jin pen mane dak ning ko yang bong ni tu mala sok clear vision mane klar dak pen labang so lam nang pi phan chi ni tu mala CM sar pan chuni rilo asor abang ke panera mengleng ako nili supi amen ke ilis abang ke mi si to polik derlo ako premika phan abang ke bang ko an bang ke ki oinai tikang asi hala so phan ke apusi chep dak lo nili tum ke hiam hum porti de nili tum avi pillo mi ka choka vi mi chuig lablo nili tum nir prananta nili tum ki chipo saiden bor ilo setale tum konsela sor ko picha nili tum hanon anda na ting ni de lo mani tum han ko picha sinon putanang mathati de lo Karbi lo charli asong henlo karbi akhe amoy arbung lo pupen mathasi muning ti pianing kang sampen ame thangjong jung akhia dat pen tenta khat ke se head branch office puthota ki mi mate ki kim je phan semen anu jok epon lo lason si lapu tenta khat ke se head branch amai phurup sing kro hin pen muning ti pia phan ning kang sampen kachuro pa jirpon alang li pen chi than chimum bidi sore chingki chingwai ja dim do popu pen ke do an tenta khat ke se head branch along ke klem ke da matum an ning kang sampen kachuro pa jirpon lapen muning tipia hin pen sita me ke bang jilang arni sita un an ke kesia long mate kheya phara long chirap chitu dun bomji pusi ning pathe te kang samilang sopen mijoram hanse 365 news India tini anu joki som gila geli tu kesia office lo lagi komentu ne penakar I pusita me amuda long te tum chhanguni pusita me la pusam anguni me athave lapeng ini khedulong ateng pulotang deni te LP chori bomalong ahut ben pusita me la pusana teng sibolang nantuan ta lapeng ini ning hang kechera pusitu dunji aphan wafit pusame eta kong kido apor kase tonmunde kadire ya joini si chera bon hekheder lo lapeng tini nili ning ke hang pen dak secretary lapeng presiden ke secretary presiden lang hantan di choro nangji adhe alang itu na to khobor nang pale pen ajoksi nili piniladak anta nang dihonilong lapeng ke Vosik Niphai krip clear ni porphai cap malom Rukmini Medical Hall Pharmacy hemphu kunuram kuwar kedam tang Vosik Niphai sir capar ni porphai ke thomahot inut khogan basumtari dowai ke chunam damahot pharmacy hemphu kunuram kuwar bang ankan ke li tang dowai puchulang pami midet pen dowai kilo du na phuthak ami thang hemalong pherang ka mai phasi lamklar chipi pon langhin pen indrajit rongphar 365 news India যোৱাৰ 9 তাৰিখ আৰু 3টা মান বজাত আমাৰ ফাৰ্মাচী ৰুক্মিণী মেডিকেলৰ পৰা এজন ৰোগী খগেন বসুমতাৰী তেখেতে মানে এটা মেডিচিন কিনিছে এণ্টিবায়'টিক আৰু ডক্টৰৰ প্ৰেছক্ৰিপশ্যনত আৰু মেডিচিনটো মানে লৈ যোৱাৰ পিছত মানে আমি দেখিলোঁ যে ভুলবশত এটা এসপ্তাহ মানে ম্যাদ উকলি যোৱা মেডিচিনটো গৈ পাইছিলে এনেকৈ আৰু আমি পিছত খবৰ ল'লোঁ খবৰ লৈ তেখেতৰ এড্ৰেছ আৰু নম্বৰটো কালেক্ট কৰি লগে লগে ফোন কৰিলোঁ তেখেতক অৱগত কৰিলোঁ ভুলবশত এটা এক্সপায়াৰী মেডিচিন আপোনাৰ তাত গুচি গৈছে আপুনি মেডিচিনটো খাব নালাগে আমি আহি আছোঁ আপোনাৰ মেডিচিনটো মানে ৰিপ্লেচ কৰি নতুন দি পুৰণাটো লৈ আহিম বুলি এনেকৈ তাৰপিছত আমি লগত এজন মানুহ লৈ মই মোৰ বন্ধুজনৰ লগত লৈ তেখেতৰ ঘৰত ওলালোহি আৰু তেখেতক তাত মানে গৈ লগ পালোঁ লগ ধৰিলোঁ আৰু লগ ধৰি তেখেতক সুধিলোঁ মানে মেডিচিনৰ কথা তেখেতে কৈছে খুৰা মই এটাতো খায়ে পালোঁ নহয় মেডিচিনটো বুলি কৈছিলে এনেকৈ আৰু আমি ক'লোঁ আপোনাকতো টেবলেটটো ৰাতিয়ে খাব দিয়া হৈছিলে ভাত পানী খাই আপুনি আহিয়ে টেবলেটটো খাই দিলে এইটোতো 1 ঘণ্টাও হোৱা নাই এনেকৈ
বাৰু যাই নহওক মেডিচিনটো খালে যেতিয়া কিবা অসুবিধা পাইছে নেকি তেখেতক সুধিছোঁ আৰু কৈছে না এতিয়াতো অসুবিধা একো নাই বৰ্তমানলৈকে এনেকৈ ক'লে আৰু ঠিক আছে যদি অসুবিধা নাই তেনেহ'লে কিবা অসুবিধা পালে আমি আপোনাক গোটেই ৰিক্সটো লৈছোঁ চিকিৎসা য'ত কৰাব লাগে নগাঁও হওক গুৱাহাটী হওক চিকিৎসা কৰাম আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে এনেকৈ বুলি নতুন মেডিচিনটো দি পেলাই আৰু আমি তেখেতক বুজাই সান্তনা দি আৰু আহিলোঁ লগত মানে মিডিয়াও আছিলে মিডিয়াসকলে কিছুমান মোক প্ৰশ্ন কৰিছে প্ৰশ্নৰ উত্তৰো মই দিছোঁ এনেকৈ কিন্তু যোৱাকালি আৰু 2:30মান বজাত আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াত এটা আমাৰ ফাৰ্মাচিষ্টৰ এগেইনষ্টত এটা অভিযোগ আনিছে অভিযোগটো গুৰুতৰ আৰু যেনেধৰণে সিহঁতে অভিযোগটো মানে আনিছে ঠিক তেনেধৰণৰ অভিযোগটো নহয় আৰু তেখেতসকলে লিখিছে যে ঔষধটো খাই গুৰুতৰ মানে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে মৃত্যুৰ মুখত পৰিছে ঠিক তেনেকৈ আমাৰ পেচেণ্টটো সুস্থ আছে পেচেণ্টক মই কালি নগাঁৱত গৈ মই ডক্টৰৰ দেখুৱাইও দিছোঁ আৰু ডক্টৰো মানে কৈছে একো নহয় এইটো চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই এনেকৈ ডক্টৰে তেখেতক ক'লে পেচেণ্টটো সুস্থ আছে কাম বন কৰি ফুৰি আছে যোগাযোগো ৰাখি আছোঁ আৰু পেচেণ্টক আমি কৈছোঁ কিবা অসুবিধা হ'লে আমাক ক'ব বা যিকোনো হেৰি কাৰণে আপোনাৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে আমি সাজু আছে বুলি এনেকৈ আৰু আমাৰ কাৰণে এইটো অনাকাংক্ষিত ভুল হৈছিল আৰু এইটো আমি স্বীকাৰ কৰিছোঁ আৰু যাতে আগলৈ এনেধৰণৰ ভুল নহয় তাৰ কাৰণে আমি অধিক সচেতন হওঁ মানে ইয়াকে কৈ মই প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ আৰু Niphai Krip Liarni Kangsam Porphai Phlimalom Assam Minister Kesap Mohanta Diphu Medical College and Hospital along nang humrisi COVID akeso pen kaching right thekja phan langchari pon adun thu ICU bedet tami ingpu pon labang swalong Karbi Anglong Tan Mouse Council CM Tuliram Ronghang MP Horan Singh Be MLA Dor Singh Ronghang MLA Bida Singh Ingleng Lapen Health and Family Welfare Department EM Khon Singh Rongpi DC SP Anparta Departmental Officer Satum Chetongdun Dipupen Onward Milik 365 News India Niphai Krip Liarni Balipathar Senso Bay Sub Center Dispensary along Senso Bay Sub Center Hawara Radatum Pirthiang Kang Pi COVID-19 Coronavirus Akeso Avur Kithura Hir Kang Tangra Akeso Avur Pen Kachipa Jok Dunjia Phanpura Senso Bay Sub Center along Cyclem Bang Phubang Phiatum Pen Arni Wangta Dodi Sang Se Pen Coronavirus Vaccine Aing Prim Hawara Radatum Phan Pipon Bomlo Senso Bay Sub Center Cyclem Bang Phubang Phiatum Lenida CHO Biju Kramsa MPW Sumila Devi Mobila ANM Asabasa Pitimungpi Kungri Teron Pi Rupjili Teron Pi Bina Tisopi Junakirong Parpi Lapen Rina Teron Piatum Pen Mithanga Sai Kacheklem Pon Kinir Eajok Senso Bay Sub Center Rangkang Patumi An Bang Pharuhini Rakep Arada Tumaphan Coronavirus Akeso Avur Pen Kachipajok Ponja Phan Ingprim Lapen Dowai Pipon Bomlo Materon Pon Bomlo Lapen Kedam Tanga Porahot Senso Bay Sub Center Rangkang along Coronavirus Akeso Awur Bang Phiarata Tumaphan Unponlo Bonta Non Kimipon at Saidi Lupusi Lenida CHO Hinpen Birtanang Pachinidun Senso Bay Sub Center along Aru Niphai ko Rahiniar ni Pensi Vaccination Camp Pangcheng Ponlo Lapen Aru Niphai ko Raner Keparni Vaccine Ki Igdada Jok Ington Pon Nangkoklo Puthot Vosik Niphai Krihiniar ni Pen Senso Bay Sub Center along Hawarara Tumaphan Vaccine Ki Pipon Pangcheng Pon Thusi Arni Wangta Bangke Bangin Koya Group Chepeng Pen Coronavirus Awur Pen Kachipajok Ponjia Phan Ingprim Endun Longji Labang So Ingprim First Dose Ended Pen Aphi Nitrokner Kebra Pli Pleng Lupulote Second Dose Ingprim En Pon Tunang Popu Senso Bay Sub Center CHO Lenida Sahin Pen Nang Pachinidun Borpothar Pen Jotno Singh Be 365 News India Vosik Niphai Kripli Adap Porphai Pho Apor Malom Manja Pendilai Adak Rong Plimplam Along Ihum Bike Lapen Tata Mobile Telecom Private Company Atra Kachetong Ahir Kang Tang Rak Ajok Inud Apran Dam Nanglo Apran Gidam Jui Abang Phu Amen Lake Karlitang Ajit Tiso Arta Ningkan Thongkebra Isi Selonijan Langsomepi Gaungbura Biren Tiso Arong Amekar Sikari Tiso Lapen Kasang Terang Pi Asopo Adak Wampu Sipang Thekpon Karlitang Ajit Tiso Alang Li Inud Ke Thekser Lapen Kachepaduk Pik Abang Phu Alang Likedo Dipu Driver Colony along si Dopen Woreng Awarsay Aphanpura Kalitang Kareng Hansepi Memorial English School Lamding Road Anasi Lothan Bang Akam Klemdunlo Bonta Vosik Niphai Krekethom Arani Alang Li Sarbura Keso Pu Abirta Long Si Keso Kachelang Damji Aphan Alang Li Hem Chedam Juilo Bonta Isiningduk Meme Alam Vosik Niphai Krepli Arani Adap Porphai Pho Apor Pen Mithang Kachongdat Aboha Dipu Rongsopi Kachewang Bom Ahut Manja Pen Dilai Adak Rong Plimplam Dipu Hidisajir Nangkepla Atowar Along
lamding pen ke wang bom ihum Tata Mobile Telecom Private Company attract men ke tong phit ajok alang lipan tong sekot pen Dipu Medical College and Hospital along an sekelang jiapan ponlo bon talada ki un e pu ajok Putho Dimapur Referral Hospital an refer thulo bonsita me kopai ke lang no pen ajok alang li towar ebeng amat sila bang so appear the pen chi otekang buplo alang li ke pamotekang api so clear da bepi asopo aman tiso api apo don rap la pen rong isi mondoli isi apan chi otekang lo labang so puthak langso me pi arat sita me ning duklo pima alang li inu thekser abang phula pen BSc sita me langso me pi arong pen ke kachipa undun cheng abang phulo labang so puthak rong isi arat atum ta alang li awetang lo po abirtak Karjulong pen ningduklo. Alang li school ke Charlie mate matric ang deng kachapa unpon la ke Assam Rifle Training Center School pensi matric ang deng chapa unpon lo. Aduntu akang tu mate degree ang deng ke Difu Government College si Charlie dunlo. Lapen alang li Difu Government College along ke Charlie bom ahut sitami Difu Government College Evangelical Union along sitami abarim amaipu arpu klem tang abanglo. Lapen alang li mondoli along sitami Mission Board chunbang lapen Sunday School Superintendent Arpu Sitami claim dunlo. Aduntu SABF area along Sitami alangli Maypu Arpu ke claim tang abanglo. Aduntu NKBA Central Choir lapen Karbi Anglong United Choir along Sitami Karlitang Ajit Tiso alangli executive members lo lapen alangli loke than chot kali inut lun kilun tekser lapen lun ke than tekser abang pulo. Pini arni Karlitang Ajit Tiso labang so appear the pen chi otang lo po abirta Karjulong pen ningduklo. Bureau Reports, 365 News India. Nilip ka parlo koila mati bo phonga sara ronga mikar Karlitang doi krum be alangli patumi Adap porphai hinia porpen bang so pe thepen che upon nang koklo alangli kereng una hutsita misena oda du sikidu inut sai ti pen loksi ke chepang reng abang phu ronga long penta chirum cherek phanden anta kaya por anta misen la pen parta mondule long penta deng phan chirum cherek rada kam hi anta alangli chepamu dunde Karlitang doi krum be phan arna maron pen hem la pen tipit mate moida malong anta doi krum baptist church monduli pastor monsing be alangli pensi bang society pari deng pen pachun pondo Secretary Philip Singar pensi alang yakai alamu poli pondo Karlitang doi krum be alang sar ramen Karlitang Tuta be lapen alang sar piamen kachirong pipi lapen alang li korte kang burabe borsing be lapen angjer inuet Karlitang sikabe pi Karlitang doi krum be asomar kapamote kang basa pi bepi na bepi jiten be protap be Marilyn bepi Winson be Rustom be lapen rumuni bepi Karlitang doi krum be alang kereng lang tum an phan chepamote kang si alang li don rap aso asu akorting mutia tumaphan chepamote kang lo lapen hemisi monduli siatum anpen arnam herjumi hang pidun si alang li kaya long chepadi dun lo Karlitang doi krum be alang li ningkan hini susia prang pensi alang li kisu chulong lok lo alang li aprang pen inut sai tiki pik a joini si alang li okar lo kisu ason do kok lo Karlitang doi krum be ningkan thok se kebra ke thomar ta pensi alang li chomrong mi chomrong so chewai jui lo Nilipen Mosasteron 365 News India Pini abirta ke lapuan se kangton iglo arni ke me kardom